Ngenzani manje madoda? Maphizi. Ekhawunti kona indaba zakho mfundisi. Where's not? Oh. What's on you, man? Soon. Manda. Manda. Ethaba mfonini. Uzama ungixelela uba okusuka ekuseni lento siyayiphackage yabanje. Akathengi nomuntu omnye nje. Ndoda kusathulekile. Yima caba mhlambe eziveggies namahloni wothenga okanye abantu kumele bethenge banamahloni wothenga iveji. Abantu bazofika ndoda bayeza abantu. Oh bazofika. Bazofika nini mhlawumbe mfonini? Angazi. If ibunguwe wena umuntu odlulayo apha estrateni wali custom ubungema wena la uzothenga la emntini obhizi ofuna i-newspaper nje. Hawu ayabonakala ndoda afresh nje uyabona nawo nje. Afresh. Ufresh mfondini akatsho yena ufresh ethi ndi-fresh mina izondithenga ngoba ndi-fresh. Yazi abantu xa bethenga bedlula mfondini ngobenza bethenge ngendlela obadayisela yona ngayo. Wena ubhizi ufundana ne-newspaper apha. If wena ibinguwe i-custom ubungami uzothenga apha. Wena kumele uthethe nabantu bakho ubabize uthi bezothenga into ezifresh. Uyangazi mina ukhuluma ngizonto zami nje. Bafo yabona xa udayisa mfondini kumele uthethe nabantu bakho. Ubabize bezothenga. Mfondini abantu abathengi yonke lento le. Bathenga i-feeling obapha yona njengomdayisi. Manje ke mase kuthiwa ngiyabatshela ke ngenze njani? Jonga apha. Yabona namhlanje ngicela undephe nje naba nge5 minutes. Ukubonisa ukuthi udlala ngebusiness wena. What's la mama? 5 rand la. You specialist. Oh my brother. I putting thanda leza zalakho wena bhuti omdala. Yabona leza zalakho mawungabukisisa grand la. Abhuti wami nge5 rand nje kuphela uzophatha umngena endlini webhuti. Hawu bhuti ubuye kusasa ke uzoyithola isekhona namathe. Oh my brother, ayibuka le ncaza yakho wena bhuti wami. Yabona mawungathatha lezi nje zombala kanje. Bhuti omdala buka lezi. Bhuti ngikhona la ekoneni naba yinini. Mayingabe khona okufunayo webhuti. Ungawari ngizokuthola. Woza la. Zifresh ungawari bazoza wena baba. Bazoza basendleleni la. Woza la 5 rand la.
5 rand la zi-fresh lezi. Awu sisi, awusemuhle wena. Ngicela uyibuke Malini tamati? Oh, utamati. Uzobona mama, 5 rand nje kuphela uzoba right. Ngiyakutshela mama, lezi zisuka le egadeni yase-Eden. Ngiphi tamati? Oh, itamati. Ne-red onion, Tamati. ne-green pepper. The red onion. Green pepper. Okay. Yabona the way uhlaza ngakhona? Ha, ngiyakutshela mama. Yokushayela esinye stew. Ingena nakubeefu, ingena nakuchicken. Ngiyabonga na mama uyezwa? Sharp. Hawu. Kanjalo nje. Hayi ngathi yasebenza le plan yakho. Hayi, awuqhubeke ngayo impela. Ngithe ziyekelele kumfoni ngihlale phansi wena ncane. Uzobona. Hawu umuntu omdala. Hawu baba. Uyabona baba mawungathenga lezi uthunje ngo5 rand. Awe baba uyabona mawungafika endlini ungayithenganga uma uyofika kuluyise lapho. Kodwa ihleli ikhona ke umuntu omdala la ekoneni nanini. Endoda amadoda. Yaza ndiyazi uba le colony lo endiwufake namhlanje uzawufika kakuhle naye empumulweni zabantu yabo. Ngoba nethenje nibe idyani idlale ngamanzi into efana naleyo yabo. Lithi nje uyobona abantu. Esimindluza. Endoda, ungazongenza ngani? Wacabanga ukuthi angiyiboni into phezu kwayo. Doda, phuma kule ngane le. Phuma kule ngane ngoba izokufaka enkingeni. Sejozi la, sesowethu. Uyafika la kade ngafika la kule ndawo. Wena mokwazi ukukulungela ndoda, ukusiza ukuthi uphuma uphele kule ngane. Ngiyakutshela. Ayijane ndala benishilo nje nathi nendlela zami. Indlela zakho. Indlela zakho ndoda. My brother, this one is only 20 rand. 20 rand for 6. I go give you 6, my brother. I go give you 6. Come on, oh. Yo, look at you. Look at you, the beautiful one, oh. Hello. Oh, come, my sister, come. Chai. Come. So ke bokae di veg? And this one depends on you. You see, for a special somebody like you, I go give you discount. Okay. Yeah, you go pay the money that you have. Okay, ne ke kopa ditamati le ditapole. Oh, tomato and potatoes. You see, my sister, if you use these tomatoes, even your neighbor is gonna call from the next door, huh? Because of the smell that is coming out from your home. I'm telling you, I go give you a tomato, huh? Or tomato and potato. I go eat 1 apple only for you. Oh. Kelabo. Just for you, only for you. You see, my sister, it is my first time seeing a beautiful lady in the street like you. Wozala, come here. 5 rand for two, 5 rand for two.
R5 for tuna. Bafo. Shesa la. We bafo. Wenza nale ngane le. Phuma uphele kule ngane ndoda. Sifake inkingeni. Bafa yikho mzinto endiyenzayo serious nalo mntana. Lo mntana uyayifanela nje nawo wonke lama customer afike ezothenga amaveji apho. We bafo. Ngicabanga ukuthi ngisilima mina yazo. Ngiyayibona yonke into yenzayo. Lento yenzayo usifaka inkingeni. Phuma uphele kule ngane. Ngiyakhuza. Woza mama, woza sisi, woza boots. Oh, Uber Eats, se fihlile. Okay, ha re bona he o ntshwaretseng he. Uber Eats, that is me. Wena. You know, anytime you go call, they come. Accent ya hao eo. Ach, ke qala ho iutla monana. Hantle ntlo tswa kae? Oh, me, they come from Nigeria. Okay. Yeah, Lagos. You know Lagos? Ke a bona. Yeah, they come there. Ho tsho wena o le Nigeria. No, I'm half Nigeria, I'm half South Africa, you know. No, ke a bona. What's your order? Oh, ke odile ditamati. Tomato. Umpheleng hape. Oh, lady banana. Lady apple. Okay. Okay. There you go. Ke a leboha he. I just see the way you buy vegetables. You love cooking. You must be good in your pot. Oh. Wena ha o bua ka pizza, le stuff. O bua ka this girl. Ke ntho tsa ka tseo. Tell me you go cook for me one day. Bona. Ke batla ho etsa something very nice. Ne. Ku tlisa mane standing se le sa hao. You go bring for me. Wena. Bona man, ha ke na cash man. Can I send you e-wallet? E-wallet for me? Yes, wena. Nah, I don't want your money. Me, I don't want your money. You can take anything you want here. Kannete. For free. Hey, ke bona zam o leka o nchama ne? You see, I've seen so many beautiful ladies in South Africa. But you love cooking. You are beautiful. Those are two different things here in South Africa. And you see you, I go take you to another planet. I go take you to Pluto. You know Pluto? Ai, ke bona. I go take you. Me and you will go live together like this. Okay, abuti. Okay, ai. Go tsamaya. Tsamaya. Zalala. Where you up? My brother, are they sell fruit? Huh? Are they sell fruit? You see, this one, my brother, is fresh and is fresh. My brother, this one is my stock, my brother. I bought it cash. Put it what? I bought this thing. Tat! When? Tat, vai. Vaia! Come on. Smilos. Smilos.
Ndoda, zishaphi? Walala nje usuku lonke mfethu ayifani nawe lento yenzayo. Awuyanga nasemakethe sosebenza. Ndoda ukwenze njani? Mfonini. Andiziva kahle manje umzimba wami ubuhlungu namhlanje. Yini kwenze njani ndoda? Thaba mfonini. Ngikhumbula uLerato lo esincokola ngaye phezulu. Yeah, ngikhumbula. Mfonini ngiyamthanda lo mntana. Ndiyaqala ngqa uziva ngifila ngalendlela engifila ngayo ngoLerato. Mfonini la mntana uyile nhlobo yomfazi endimfunayo. Angikwazi umyeka bafu. Angikwazi. Hayibo, ndoda. Manje kwenze njani la? Ihlo lakho manje. Bafu. uLerato bekacela uba ndimzisela amatamato phaa kuye. Sathi sahleli nje sonwabile kamandi. Kwafika omnye umjito omde. Bathi ubheki. Andiyazi mfanini uba ngathi i-ex yakhe ndicishe ifane nalona. Waqala umlwisa ke ngoku phambi kwami. Ndathi ndiyayingenela ke nami. Kwenzeka le nto. Ndoda, kodwa ngikuzile. Ngikuzile ngale ndaba yakho nale ngane le. Uyamazi uMabhiza ndoda? Hey, le ndoda ingozi kabi ndoda. Le ndoda inezidumbu ndoda. Khuluma nawe nje. Iphuma ku-6 years manje nje ejele. Yabona into yena ayiphelanga. Ayiphelanga lento yini. Sazokubuyela ngaphakathi. Ndoda, kuzomela udecide ukuthi yini kahle kahle kwezelela. Uthi ugijimisana nalezi ikhedi lezi noma uzelo uzophatha. Ngoba bo manje tekusalele iyodwa nje vo. Ukuthi sikugudukise ngebhokisi. Ngiyakutshela. Ngenzani manje madoda? Mabhiza. Ekhawundiye kona ntshebe zakho mfonini ntoni? Ungayezi lo nto. Unhloniphile wena. Zonya soon. Mandla. 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 Bafo. Mandla. Bafo. Bafo. Mandla. Ukahle. Mandla. 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 Bafo.
Uzomela udle ndoda. Nale porridge ingaze libande. Hayi, Fonini. Sawubuya ndiyitye man. Gogo. Yewena, ufuna nda? Phuma uphayela njengamanje. Cha baba. Sacela ehlisa umoya. Cela umnike ngeke. Mandla. Ke utlwile ho etsahetseng. Ke kopa ntshwarele man. Motho nang ha ke tsebe na keng e kana e batlang ka maraka. Ke khale ke mo jwetsa hore ha ke sa matla. Empa ha tswe ha ke tsebe na o batlang se kana. Khale re gawane nna le yena. So ha beneneng o tlo decide hore o mo tshwarise. Ke tla ba ke na le wena. Ke tla o support. Ehle khona ucabanga ukuthi Queen of Soweto, Master of manipulation. Okhathala into zenzalo. Ufuna ukwenza le same thing ongenza wona mina. Uhlala ngomandla. Kalahlekelwa yonke into ngenxa yakho mina, ngizwa? Empa ke kopile tshwarelo mos. Ene wa tseba hore motho o nana le power ho dimaka. Ne ke sa kgone hore ke ka etsa eng. Kalahlekelwa umsebenzi, kalahlekelwa imoto, kalahlekelwa yonke into. Kumanje unesibindi sokuzotshela ukuthi uMandla akambophisa ngani. Wangambophisa ngani mina? O ile a ngfostella. Wa tseba lwena. Why o sa tlohele ntho tsa khale di fete? He? Yabona sila la sikhona ngenxa yakho. Yangizwa? Akumnandi ukulahlekelwa umsebenzi. Akumnandi ukulahlekelwa imoto. Uluze konke ngenxa yakho. Angazi mina ngitshela ukuthi mina ngaze ngihlala endaweni kanje emqashweni ngenxa yakho. Ngivuke ekseni. Habe ngiyodesa amaveji. Cabanga ukuthi mnandi nompilo wena. Okushawa na amahloni. Yasini. Suwenzele kwanele manje. Yangizwa? Ngiphuma phela empilweni zethu. Hlwana noMandla. Kupilompon. Nderato, I need you to tell me everything that happened yesterday. You remember yesterday I was there, I was listening to you talking with Tabo. I need you to tell me if this is all true. Ngoboka ntwana ya mabane. Bona man. What's fine? Inna le Thabo re jotse a tehane. Ba ke ntho tsa khale. Ya bana ning te kopana le this guy baking. A re ya tsa teng ke tlameha ho ke mo rate kankane. A nqobella ho ke mo rate. So Andrew wa tsa ke tlameha ho ke tloele Thabo. So ho no sna ntwe nka etsa. I had to do what I had to do. So, do you still love Thabo? Che. Ntho tsa khale tseo. Becky? No. Relato, the reason why I'm here, I want to confess something to you. I'm tired of pretending. This whole Nigerian thing is not there. I'm not Nigeria. Ha! But wena. Hobane jolo patile the whole thing. Why? Na anifihlang. Nto nje ndikhulele Jozi yabo. Ba eHillbrow. Yabona kukho itribe netribes ke ba.
Ngoku abantu ebendisondelele nabo kakhulu ngama-Nigeria. And kwaye ke ndiye ndazifumana ke sendithandana nenye intombazana eliNigeria. Fanele ndikuxelela yonke le nto mani ngoba ndiyakuthanda Lerato. Nkonjwetse jalo batla go nna ke kgolwe whatever o e tšhong ke eng gape e nngwe o sa njwetseng yone go tsho dingata tlotso dipatikileng. Ndiyaxolisa mfondini ngoba ndingakuxeleli le nto kwasekuqaleni kodwa ngoba bendishilo uba ndikuxelela le nto ngoba ndiyakuthanda Lerato. Ndiyaqala uthanda umuntu wesifazane ngale ndlela endikuthanda ngayo. Bendicela mani Lerato uba awunokwazi umane uhlala apho usevalweni loba lo mjito uzawufika nini, uzokubetha okanye akazufika yabo. Bendicela sihambe sisuke kule ndawo siyohlala somewhere else apha siyohlala khona sobabini singadistishwa ngumntu. Jalo batla go nna ke tlwaele bophelo ba ka mo family ya ka ntho engwe le nngwe ya ka mo ke tlwaele for wena. Ke tseba jwang go ha re fihla mane pele o ka se njikele. Lerato, sacela undithembe. Thabo mfondini, udibana kwethu besithi siyophanda sobabini. Kodwa imeko ayisandivumeli uba ndibe kwalapha. Bafo, ndiyamthanda lo mntana. And ngizakwenza yonke into esemandleni uba ndimkhusele. Ngoku sesibone kungcono sobabini uba sivele siphume siphele kule ndawo. Sewuzosala kakuhle bafo.